Astagfirullahaladzim, Angga, udah jangan mabuk mulu, kenapa sih? Ada apa sih, Pak Ustadz? Jangan banget tuh, apa belibet kan kalau ngomong. Jangan mabuk mulu, makanya nanti masuk neraka. Waduh, Enggak boleh. lagi tuh Iya, ke dalam nih, laka-lakan sampai Minum nyebet. dulu. Enggak, jangan, astagfirullahaladzim. Nanti kalau dibeliin saya mau. Panas banget gila. Panas ya, Wak. Lah, Pak Ustadz, ngapain di mari, Pak? Panas-panasan juga ke kita. Oh, enggak, ini enggak apa-apa. Kegep aja kemarin. Ya udah, ayo sini minum bareng nih. Boleh. Panas kalian nih, kita minum nih. Bentar, fokus bukain. Bukain. Nah, sedikit nih, Pak. Ya, makasih nih ya. Jadi nggak enak. Panas emang ini di sini emang parah. Minum ya.